स्टेट असिगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थानिंगबा माहिरोइसिंगदा चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विसेस कोचिंग की मखादा लुपा कोटी अमा फाउबगी स्कॉलरशिप फंगलगनी हाइरी। लौसनगनी हाइकिबा कॉलेज सिंग लेंगाकना थबकता ओंथोक्तबगी मायोक्ता ओजा सिंगना ngasiदगी चरा हेनबा हौख्रे लेंगाक असिबु ओइदबा ngang लेंगाकनी हाइरी। डिफरेंटली एबल पर्सन सिंगी फंगफम थोकपा राइट निंगथीना फंगहंदबगी मायोक्ता लाकलिबा मार्च की तांग तरानीथोइदा डिसेबल पर्सन सिंगना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सोलोन सिननबा वारेप लौख्रे। अमसुंग मणिपुर लेंगाकना मितई मैतई सिंगबु शेड्यूल ट्राइब लिस्टा चलहननबा सेंटर दा रिकमेंडेशन थादबगी मायोक्ता STDCM ना मार्च 8 की नुमिदांग पुंग 3 तगी पुंग 30 की टोटल शटडाउन लाउथोख्रे। मयाब खुरमजरी अदोमना येंगबिरिबसि इम्पैक्ट न्यूज नि आई पिंकी ओक्रम ना हौजिक पुंजासि फाउबगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी। चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विसेस कोचिंग की मखादा स्टेट असिदा लरिबा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिंग थानिंगबा माहिरोइसिंगदा लुपा कोटी अमा फाउबगी स्कॉलरशिप फंगहनगदौरी। ngasi babu parada leiba CM gi secretariat ta pangthokiba achamba thoram amada singthaningai oirba scheme asi chief minister nongthombam birena haudokibani thoram aduga mari lenena chief minister na hai scheme asi gi makhada ahan ba tangka ki oina khangatlaba mahairoi chamaga yankhaida state government na chada chama sponsor tawgani tangkak mari thokna scheme asi gi makhada alternative learning system ga khusam naraga tongan ba सेंफम दा स्कॉलरशिप पीगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोखी। हाइरिबा खुदोंग चाबा असि फंगनबा कैंडिडेट सिंगना अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम न लौबा एंट्रांस एग्जाम अमा सरुक याबा चंगी। एंट्रांस एग्जाम असिदगी मेरिट बेसिस ता कैंडिडेट चामरी गा यांखै खनगतकनी मसिगी मनुंगदा अहानबा कैंडिडेट चामगा यांखैबु माहिरोइ सिंगी खुदोंग चाबा मतुंग इन्ना स्टेट असिदा लैरिबा अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम गी सेंटर तरेता कोचिंग तौहनगदबनी हाइरी। लाइरिबा यूथ सिंगी मरक्ता मनुंगदा UPSC की एग्जामिनेशन थानिंगबा MPSC की एग्जामिनेशन थानिंगबा IIT की थानिंगबा हायर एजुकेशन फंगनिंगबा दुगुंबदा इंफ्रास्ट्रक्चर लेटबा कोई सेंट्रम लेटबना मरम ओरकांदा दिल्ली दा करीदा कोचिंग चटप ngamdaba कोचिंग क्लास याव ngamjadaba नुबे एफर्ट तो ngamjadaba अदुगा टैलेंट लेबा मसागी क्वालिफाइड टी ओइबा ngamba अदुगा कोचिंग गुम खर तौरगदि दुम IAS खंगदे IRS खंगदे अदगी IFS खंगदे एनी competitive exams in the success to my papang am bahatare adugumba talent mayam do koina ubudagi akoina government nga si launch tawduri si koi IS coaching network ALS satellite education haidana sigi already sidaida koi center hangaga leire manipur da leiriba sigi center tade se leiriba satra singsina any query any question any confusion leiba matamda adum satellite through video question answer hangakanda adum खुद द क्वेश्चन पेपर सिमिलरली सिदैदा दुम कोचिंग तो सब माना भाई बता मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मखादा लेबाक असिदा लैरिबा लौमी सिंग पुकनिंग थौगतनबा लोइनना रिन्यूएबल एनर्जी हेना सिजिनाहंदुना लबुक सिंगदा इसिंग निंगथीना फंगहनना पांदमदा सोलर पंप अमदी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट सेमननबा अनौब स्कीम अमा लॉन्च तौख्रे। अनौब स्कीम असिगी यामना मरु ओइबा कंपोनेंट ओइना लुपा लाख 13 का लिसिंग यांखै फाउबगी स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप थंबा मेगावाट लिसिंग 13 याउबा डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट अमदी लुपा लाख 13 फाउबा याउबा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप सेंबा याउरी। स्टैंड अलोन सोलर पंप की कंपोनेंट असी फुल फ्लेजेड मैनर दा पाइखतकनी कंपोनेंट असी की ओइना स्टेट गवर्नमेंट ना लौमी सिंग दा चादा कुंट्रा फाउबगी फाइनेंशियल सपोर्ट पीबा याउरी। स्टैंड अलोन सोलर पंप कंपोनेंट की ओइना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट ना इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ओइगनी। मेगावाट लिसिंग 13 याउबा डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट अमदी लुपा लाख 13 फाउबगी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप थंबगी कंपोनेंट अनि असिना पायलट प्रोजेक्ट ओइना पाइखतकनी हाइरी।
स्कीम मसिगी मखादा लौमी सिंगबो अहेनबा मई फंगहनबा लौ सिंगुबदा मई सिजनबा हंतहनबा अमदी अहेनबा सोलर पावर अदु डिस्कॉमदा योनबा याबगी खुदोंगचाबा पीदुना लौमी सिंगदा अहेनबा सेनफम तानबगी खुदोंगचाबा अमसु फंगहनगदौरी। क्लाइमेट चेंज रिपोर्टिंग हाइबा हिरमदा लमदम असिगी पाउमी सिंगी ओइबा नुमिनिनिगी स्टेट लेवल मीडिया वर्कशॉप अमंगसी नॉर्थ एओसी द लैबा इम्फाल होटल गी संघाई हॉल द हौदोख्रे। हारिबा मीडिया वर्कशॉप असी मणिपुर गी सकनाइरबा लैखिद्रबा सीनियर जर्नलिस्ट खेलेन थोकचोम गी ट्रस्टना मरुओबे थौदांग लौदुना मणिपुर लेंगा की डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट अमसुंग सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज न्यू दिल्ली गा खुसमनदुना पांगथोकदबनी। ngasi hawdokpagi numit asida pangthokiba panel discussion da saruk yakiba amjugi president Brojendro Ningomban haikibada aing asagi khalkairakpa ising ichauna chingba tholakpa matamda thengnariba khudongcha dabasing asi koknana bhonabada mari leinaba department singna punna thabak tawba changi haina phongdokhi aigi manipurda aikuna sum ubastelta simgi ohungo phigam leire hairapa adu sabi sansno na hengarpa madam stage quad ki maru boina thongdang lobda sen hajardi lenga kasin government ki marine department forest department environment department adu science and technology makoi mayam sina sung sinna haga amaga cooperation collaboration pin tongna haga akoi masigi climate change asi dagi ekona khara ngap thukna ba khongtham kari lokhat kari hasi yam ko na please na mina ba ko to thenman lo खेलेन थोकचोम ट्रस्ट के एडवाइजर सुओरिबा सीनियर जर्नलिस्ट अरुण इरेंगबम ना हाइखिबदा मणिपुर की मीडिया ना क्लाइमेट चेंज थोगलकपगी मतांगदा रिपोर्टिंग तौबा यामना वाटली मसी हेंगतननबा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अमदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना मीडिया रिसोर्स सेंटर थंबा मथौ ताई करीगुंबा सेंटर असि लैट्रबदी बैकग्राउंड मटेरियल अमदी बेसिक नॉलेज लौदुना अकोइबगी फिबम सोक्चिलकलिबा सिगी मतांगदा मीडिया ना रिपोर्ट तौबदा चाउना मतेंग ओइगनी हाइखी। नाकल अमरोमदा मीडिया वर्कशॉप असिगी सरुक अमा ओइना हयेंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा करांग अमदी पुमलेन पाता पाउमी सिंगी ओइबा फील्ड विजिट अमा चटकेदौरी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बतांगा मीडिया रिसोर्स सेंटर अमा लिंकत लगदी एनवायरमेंटल इश्यूज सिंगी मरमदा लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स का मणिपुर की ओइबा सिचुएशन से क्या अलार्मिंग ओइरे हुल सिंगबा सिगी इंफॉर्मेशन मयाम अमा जल्दी से बैकग्राउंड मटेरियल जाओ प्रगति पामी अपना मागे एनवायरनमेंट की बतांगा क्लाइमेट चेंज की बतांगा रिपोर्टिंग तो कोई से मागो द बैकग्राउंड सर्टेन ही हैज टू हैव अ सर्टेन बैकग्राउंड सिगी बैकग्राउंड से प्रोवाइड तो न माने लागा इसलिए तो न बगे करी मीडिया रिसोर्स सेंटर में लिंक में से कमाने लिंक गदके हाइवे की पोसे प्रशासन को माते में से कमाने तो गदके हाइवे की पोसे थौरम मसिदा सरुक याखिबा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर थौनाउजम श्याम कुमार ना थवाई पानबा सिंगी लैफम ओरिबा माले मसिंग असिदी मियोइबना चाखटपगी मिंगदा मांगहन ताखन बलेप्ट्री मसिना क्लाइमेट चेंज की अवाबा थेंगनरी बनी हाइकी खेलेन थोकचोम ट्रस्ट अमदी डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट नसिलिबा मीडिया वर्कशॉप असिना मणिपुर क्लाइमेट चेंज की फिबम फगत हनबदा चाउना मतेंग फंगलगनी हाइकी नाकल अमरोमदा चथरिबा मीडिया वर्कशॉप असिगी सरुक अमा ओइना चटलिबा चही असिगी ओइना अहानबा मीडिया फेलोशिप सु पाउमी मरीदा लांथोकी। मणिपुर लेंगा की तोंगान तोंगानबा लोइसंग सिंगी थबक लौनबगी चथरिबा थबक थौरम सिंह स्टेट कैबिनेट ना लोक सभा मिखल लोइद्री फाउबा यैथोकनबगी वारेप लौख्रे। इम्पैक्ट टीवी ना फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना वारेप असिंग असि अयुक चीफ मिनिस्टर ना चेयर लौदुना फमकिबा कैबिनेट मिफमदा लौखिबनी मिफम अदुदा लेंगा की मतेंगा लोइनना चलाइबा कॉलेज मरी लेंगा की मपुंग फाबा कॉलेज ओइनबगी मतांगदा खनखिद्रे हाइरी। कैबिनेट मिफम अदुदा मरु ओइना इरेंग थोंग सानबगी लमलैबा IMC की बिल्डिंग बायलो 2019 चनहनबा KGVV स्कूल तरामाथोय अमदी रेसिडेंशियल स्कूल तरेत साननबा मोइरांगपुरेल अमदी मेकोलागी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंग अमदी CIC दा ओंथोकननबा अयाबा पीखी। पालिबा लेंगाक असिगी कैबिनेट सिंदोक सिंजन तौबगी मतांगदा वाफम पुखलदुना खनखिब्रा हाइबदी खंगबंगमद्री।
Wycombe Mani Girls College Thobal, A School of Women College Nambol, More College Amadi South East Manipur College Komla Thabibu Hauzik Lairiba Lengak asigi cabinet decision amana ningthina verification loiraba matungda lausingani haina thamkraba wafam thabakta onthoktre lengak asi machin thiba oidaba ngang balengak ni haina Government Aided College Teacher Association ke maikaidagi thamlakli lenga ki thong asibu yaning daba phongdok laduna association asigi oja sing Nupilal Complex ta ngasi dagi khuthang chara henba hokre ngasi Government Aided College Teacher Association ki convener S Chandrakumar na luchingba oja kangbu amana lenga ki thong asibu yaning daba phongdok tuna khuthang chara henba hokre S Chandrakumar na Paumi Singh Dahai Kumja Lisingani ke Supna Tarani Pangi Mars Tang Kungani Panda Hauzik Lairiba Lengak asina Cabinet Mifam ama famduna Wycombe Mani Girls College A School of Women College More College South East Manipur College asin ningthina verification tawraba matungda lengak na loksingani haina in principle oina yaki adubu college mari asi verification loiraba faubada ngasi famkiba cabinet decision na Chief Minister Government College oina lengak na sakhangbada yakidaba laibak thibani lengak ki asigumba aranba thong asibu yaningdaba phongdoktuna oja singna khutang chara henba yauna makal makha kayagi khongjang jangsenba hauragani haina Chandrakumar na phongdokhi Sri Honorable Chief Minister ki Cabinet Mifamda Aikoi Kisi Lausan Yare Haiduna Higher and Technical Education Director na Mapung Phaba report Piduna Ngasi Thangat Kibini District Anigi Amamamta Oiba Nupi College ni Amadi Ani Amana Chingdaleba College Ani Amagani Yamna Maram Sai Haiduna Ayamba Cabinet Minister Singna Ayaba Bibiki Haiba Akoi Pau Taje Adubu Honorable CM na Masigi Potse Bot Loraga Tausi Haiduna Aikoi ki Posi Fazanduna Approve Tawide Haiba Aikoi report Phangje Honorable CM na ngasimak laukthok pidaba taragadi haiba college mari sigi oja sing staff singna akoi Nupilan Complex asida sidri phawak chara henba ki khongjang oja khara chatha jaragani Khumal Lampak Apunba Kaithel Fambi Nupi Singh ngasi Khumal Lampak ki ISBT mamangi lambi thingjinduna makhoi gi oiba Kaithel ama sabiyu haina khongjang changsin khre khongjana aduda sarukya kiba Khumal Lampak Apunba Kaithel Fambi ki President Y Indrani na Impact News da phongdorakpada Khumal Lampak ISBT gi nakalda chingtam animak ki yamlaba miyamna potchai ingsang napi yonduna nongmagi hingnana bohonaduna lakli potfam famliba singna haukiba ing lisingani ga supna tarama thoida matam adugi lengakta makhoi gi oiba kaithel sabinaba taksin khibada lengakna ayaba pi khibani kaithel sananaba sanction tawkhriba senfam atopa department gi chawkhat thawrangda sizina khibadagi hojik fauba kaithel sadana lakhibani masigi mathakta street vendor singna maram oiraga gari chinbagi chang hengkat lali haiduna makhatana mafam asida pot yonba yaroi haiduna athingba pirakpada kanna yaningdaba phongdorakli Apex ki har godam laibasida sarkar ki khaslen point chama yawi haidana Imphal East ki DC na demarcation tawgre adui matangda kaithien sani haibagi order thoe aduga kaithien sanaba map to khoida building ji smaina sagadabini haibe opi gre yam nungai khoi hausingna mu paisa adu lana school da thada gre adu do tawgre haira paisa di thaina ba honare sibenda jingji matam sangna wajar mi kadai da sarani haiba wafam do thambiraga public ki su phanaba sarkar ki su phanaba aduga state ki oiba ISBT lebisisu foreign gi aduga India gi mayam lakpa je phanaba tawgadab si tawdadana sibenda re khoiba lai ra injang yo le khoida hanjan dai ne ba se akhoi pende sarkar na masigi cabinet sida atu matamda pothok piraga khanabiu madam khanadana pofamji sabidaba taragadi makha taba khoi khongjang jangjangani Differently able persons singi fangfam thokpa right ningthina fanghandabagi mayokta lakliba March ki tang tarani thoida disabled persons singna social welfare department gi office so loan sinanaba warep laure hairi Manipur Press Club ta Paumi Singh unabada state platform for disabled people organization Manipur gi president Yunus Khan phongtorakpada disabled persons singi tonganba directorate ama thambinanaba amadi state policy ama sembinanaba taksilabasu hojik fauba thabak oina onthokpa leitri Masina maram oiraga disabled person singna taliba demand asi mari lainaba department na thabak oina onthoknanaba honaraktabadagi social welfare department ki office so loan bagi khongthang asi laurakpani haina pendava phongdorakli Handaki Felwari
तारीख 23 अखोना मफम प्रेस क्लब मफम अखोना प्रेस कॉन्फ्रेंस तौजदुना 15 डेज मोदे अखोना मतम पीजे अखोना पिसन की पॉइंट तरुक जाबो मेमोरेंडम अदु थाबोना पैखत पिरक्तब तारगदि अखोय अकनब खोंजंग कया अमा चंगसन जगनी हाइबनी अदुबु अखोना पीखिबा 15 डेज अदु फौबे मनुंगदा करिगुंबा वाही अम्बो अखोय हायरक्तबा अखोना याम पेंदबा हाइब तारे मरम अदुना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लैरिबा मयाम अदु तांथोगा अखोय ऑफिस थो लोनसन बाय अखोना फ्रीब अम लौजरे मदम अदुना इरमदम असिदा लैरिबा डिस्ट्रिक्ट क्यादगी डीपीओ सिंह सपोर्ट तौबियु तालिबा दिमाल असे अखोना लौजगे हाइबसि अखोय भिखारी नते अखोय फंगमम थोकबा राइट तो मपुंग फाना पिबियु हाइबने तौरैबा खोंजंग असिदा सोकपा अमसुंग अकाय तो क्या थोलकपा जाय थोलागसु हाइरिबा दायित्व पुनम अदु सरकार असिना पुबिगदबनि थासिगी तांग मापन की नुमिदांग पुंग तरुक ताबदगी मथंग की नुमित तांग तरागी अहिंग नोंयाय पुंग तरानिथोय फाउबा पुंग कुंथ्रागी टोटल शटडाउन तौरगनी हाइना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर STDCM ना लाउथोख्रे मितै मैतै सिंगबु शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ता चलहननबा सेंटर दा रिकमेंडेशन थाननबा लेंगाकता खंगनखिबा वाफम थबकता ओंथोरक्तबदगी खोंगफम असि लौरकपनि हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी असिगी कन्वेनर लाइश्रम रमेश ना फोंगदोख्रे थांगमैबंद लेबा कमिटी असिगी लोइसंगदा पांगथोकिबा पाउमिसिंग उनबदा रोमेशना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ना रिकमेंडेशन असि थारकननबा इंग्लिसिंग अनिगा सुपना तरा हुमदोइदगी खंगलकलबसु मतम अदुदा पानखिबा अमदी हौजिक पालिबा लेंगाक असिना ngasi फाउबा थादना लाकली स्टेटस असिदा चलहलु हाइदुना था असिगी अहुमदा चतखिबा मियामगी वाकत खोंगचता लेपखिबा वारेपकी मतुंग इन्ना शटडाउन गी फोंगफम असि लौरकपनी अथिंगबा असिदा तंपाकी मफमदा सर्विस तौरिबा पैसेंजर गाड़ी पुमनमक अमदी कैथेल सिंह सिंथा लेपियु तालिबा डिमांड असिदा लमदम असिदा पुन्ना खुंदामिनरिबा फुरुप सिंहना येतनागदबा लैते डिमांड असि मरम चाय नत्रगा चादे हाइबदु सेंटर न लेपकदबनी पुन्ना हिंगमिनबा अमदी नुंसी चानना लेमिनबगी वाखलोंदा डिमांड असि फुरुप खुदिंगमकना सौगतमिनसि हाइना फोंगदोखी शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस ता कोई चलन बियु अकोई कॉन्स्टिट्यूशन की ओइबा प्रोटेक्शन अमा पियु हाइदना तालिबा डिमांड से मसी इंडिया लेंगाक त तानबा इंडिया गवर्नमेंट त तानबा लेंगाक अमा खक मसी मरम चाबा मसुंग चादबा हाइबदुदी भारत सरकार न लेपजगदबनी तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी सिंगना मरम चाई अमसुंग चादे हाइदना आर्गुमेंट तौगदबा मदुदा येपिगदबा नते अदुना तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी सिंगदा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की माइकैदगी अपील तौजनिंगिबा हाइजनिंगलिबदी अखोय नुंसी चानना लमदम सिदा येलेमिनरिबा होमिन कामिनरकबा येलो फुरुप सिंग अखोय अमतोयना नुंसी चानना अखोय हिंगमिनसी अखोय मसेन की मरकता अमगा अमगा अखोय की सपोर्ट तौनदना अमगा अमगा मतेंग पांगनदना अखोय हिंगनबो होनसी महूत के मिनिस्टर की फम पुरीबा थौनाउजम श्याम कुमार ना लमदम असिगी थौबाल वांगजिंग लमदिंग कक्चिंग टाउन याउना तोंगान तोंगान बा टाउन सिंगना इंडिया की स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड लू नान बगी मना फंगलकबु स्टेट असिगी चाउथोक चनिंगाइनी हाइना फोंगदोरकली बाबूपरादा लेबा मिनिस्टर असिगी ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबदा श्याम कुमार ना मखाताना स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अदुदा मकोक थोंगबा कुनगी मनुंगदा स्टेट असिगी टाउन तरा मरीना लू नान बगी मना फंगबा हाइबसी काउंसिलर सिंगना होटनबगी मथक्ता मियामना सरुक याबदगनी हाइखी नाकल अमरोमदा ngarang lilongda leiba ching amada lanmai chakpadagi nupi macha ama lekhidabagi thodok mari lenana minister Shyam Kumar na thodok adu forest department na hakchin na lawbaga loinana तौफम थोकपा थबक सिंह लौखतकनी हाइना फोंदोरखी जाति में लेरगदी लेपाम लेरगदी लुबनान बाय बसिना थमोगी लुनान बा पांथोगी लुनान बसि लोइ मनुंग चले अदुगी पांदमदा मणिपुरना कोई सुंबा एवार फंगपैसि चाउथोकसे मसु मसि खुदेमक प्रजा के मदि ऑनरेबल काउंसिल की अचौबा क्रेडिट इन लेपा असि स्टेट सिंगा सिटी सिंग सांदोनबा कांदा हेना कोइना मांग चतनबगी लंबी अदु अमकसु लौमिनसि हद तरुक खक्तनी मपान के अतोपा कोई नॉर्थ ईस्ट की अतई स्टेट की टाउन सिंगना द लेहोरिबा पोजीशन सिंगसे एकोगी टाउन मचा सिंग सिगी परफॉर्मेंस से याम फजगरे प्रजा की रेस्पॉन्स प्रजा की सपोर्ट पार्टिसिपेशन से याम हेंगलकपा सिनसु मसी एकोगी टाउन सिंग सिगी लुब नानबगी कंपटीशन सिदा माई पाकबगी याम चौबा मरमनी है थमजनी वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजित पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी PDCC न थमलंबा अथिंग बदु हंदोकले हाइना PDCC की माइकैदगी थमलकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा PDCC की सेक्रेटरी थौदाम हेमजित न फोंगदोरकपदा हौखिबा फेब्रुवारी की तांग कुनगा मंगादा फमखिबा स्टेट असेंबली मिफमदा पाटलौ थोंगी मतांगदा वर्क्स मिनिस्टर TS बिस्वजित न पीखिबा स्टेटमेंट दा PDCC ना पेंददुना वर्क्स मिनिस्टर बु खुंद्राकपमदा मतम खरगी बॉयकॉट तौखिबनी अदुबु ngarang मार्च की तांग तरुकता चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना
PDCC amadi BJP khundrakpam mandalgi kangbu ama kauraktuna wari sanaraba matungda Chief Minister na Patlau Thong asi work order gi schedule da sargani haina thajaba pirakpadagi Works Minister da thamlamba athingba adu handokhibani loinana Patlau Thong gi matangda PDCC amasung yumnam Patlau gi khunja sing ani gi marakta wakhal manadaba leiramba adusu ngasi ayuk Patlau Community Hall da nakal animaki miyoi singa phaminaduna wakhal taminare haina fongdoraki Honorable CM na ngarang numidang pung taret tarakpa matamda akhoi PDCC gi thomi singbu paubirakpadagi akhoi Honorable CM unajurare Honorable CM na mari leinaba khoi gi department ki minister loina official sing amadi hauji thijana na bagdamta PDCC na vigilance thajaki vigilance department su punna phaminna dana wari sanaraba matungda hairiba thong se schedule yauriba niyom du maktada sargani haidana aikoi PDCC da thajaba thambirakle report laibagi matungina aikoi gi April gi tha tang 35 phawgi manungda hariba posi sungchoi soidana maki work schedule yauriba niyom sida sargani madugi matung tarakpada tawdaba taragadi action lawragani haiba adugum wafam thambire International Women's Day na lakpada awonba ohongba tunglamchat amagidamak kathokpaga loinana thengnariba nupi singi mafamda solidarity uchabaga loinana ahanba nupilal Englising amga chamapan supna mari ani suba nupilal Englising amga chamapan kuntramapan amasung Englising amga chamapan humbudragi chahi paringdagi hoduna maira paibi amadi nisabangi ihau sagatuna thengkhang kayada leibaki achauba issue kayada thauna fana chongthoktuna thawaina pontha piduna siba changba khangdana lamdam asibu kalakhibi lamdam asiki nupi oibi khudingmaki mafamda coalition against drugs and alcohol na thadorakpa cherol amada tawbimal khangba ulakli Beti Bachao Beti Padhao campaign ki saruk ama oina ngasi nupi singi oiba singju local spicy salad making competition ama Bisnupur gi Panchayat Resource Center da pangthokre District Administration Bisnupur na sinduna pangthokpa competition aduda ICDS department gi staff amadi elected members singna saruk yakhi Stall Nipan gi competitor singna saruk yaduna pangthokpa competition aduda ICDS ki Thokchom Premila ICDS ki NG Tosibala amadi Ngaikhong Khulen Gram Panchayat ki Pradhan M Balana makok mathang takhi Matang swaisa break amalawjage break ki matungda ngasi bosem na loba class 10 exam gi Wangu High School da yengsinba chatkiba AISF Manipur State Council gi flying squad team da center aduda nataba pambai sijinaramba mahairoi gi imung manungna khut thage tawrakhi haibagi paw amadi Manipur amasung malem gi tongan tongan bi paw sing puduna lakjage Impact News pu mi engtaduna laibiyo mayamba mukahna taram nok chari bulletin asigi makhata ba paw miyam de pizari Bosem na lauba class 10 examination ki ngasi social science thokpa numita Wangu High School da yengsin ba chatkiba All India Students Federation AISF Manipur State Council gi flying squad team da center aduda nataba pambai sijinaramba mahairoi gi imung manungna khut thage tawrakle hairi Examination center singda khongbal chen bagi chatnabi mangkhre khalurabasu center asida chatnabi asi mami chauna tari haina AISF MSC gi General Secretary Khundrakpam Rameshwar na phongdokre BT Road ta leiba mahairoi lup asigi loisangda pangthokpa paumi singa unabada Rameshwar na center asida ngasi lup asigi flying squad team na changsil lubada Sagang Higher Secondary School gi mahairoi amana nataba pambai sizinaba thengna rakhi thong aduda flying squad team aduna invigilator da taktuna fagat hanba matamda mahairoi adu classroom dagi Chenthokiduna imung manungge miyoi singa loinana AISF ki team aduda fu chaige tawba yauna lausilakhi thodok adugi matangda center duda mathau tawriba security amadi oja singda wakatlabasu paukhom amata pirakpa laikhide haina pendaba phongdoki mahakna makha taraduna thodok asida chenariba mahairoi amadi imung manungge miyoi sing yauna center aduda mathau takhiba OCA ibetombi numit nini faubagi manungda AISF ki loisangda laktuna sengdokadabani hairiba numitni asigi manungda sengdoktrabadi bosem gi flying squad chatpada mahairoi lup asi saruk yararoi haina mahakna phongdokhi Center asigi khoi OC oina pubiri be khoi gi ibottombi chanu masamak sina su karigumba response amta piraktaba haitare khoi ASM Manipur State Council li mai kai degi yam kanna penda ba musu nuai to phongdokchari aduga loinana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯁꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AISFꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ AISFꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄꯒꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯆꯧꯀꯤꯗꯥꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯦꯝꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯅꯣꯔꯤꯌꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯆꯧꯀꯤꯗꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯂꯣꯈꯣꯟ ꯆꯍꯤ 63 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯨꯡꯗꯣꯡꯕꯝ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯑꯅꯤ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯁꯅꯥꯍꯜ ꯆꯍꯤ 33 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯥꯅꯟ ꯂꯩꯐꯝ ꯀꯥꯏꯔꯪ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯆꯍꯤ 52 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯀꯥꯃꯦꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯦꯝꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯊꯤꯡꯕꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ 12ꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯝꯂꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯏꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯊꯣꯛꯂꯕ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯠꯊꯕꯤꯒꯅꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯟꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯄꯤꯜꯁꯤꯃ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯦꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯨ ꯕꯣꯁꯦꯝꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯣꯟꯊꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की एडमिनिस्ट्रेटर की फमपूरीबा कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रार अमदी बैंक की स्टाफ सिंगना लोन यादबा मओंगदा तौनिंगबदा तौबगी बैंक असी मुतखिगद्रा हाइबगी मिपाइबा शेयर होल्डर सिंगदा लैरे अथुबा मतमदा लेंगाकना बैंक असिगी ओइबा चयेतनबा असि लोइसिननबा होटनबियु नत्रबदी बैंक असिगी शेयर होल्डर लिसिंग कुनगु हुमदोय हेनबना अमत्ता ओइना मानरगा बैंक असी थोंग लोनसिनबगी खोंगथांग फावबा लौरकनी हाइना शेयर होल्डर सिंगना चेक्सिन वा थामलकली ngasi खुयाथोंग कम्युनिटी हॉल इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शेयर होल्डर सिंगी मिफम अमा पांगथोक्तुना हौजिक बैंक असिगी चरांगनबा सिना मरम ओइरगा बैंक असी काइथरकपा याबगी अकीबा लाक्लिबा लोइनना शेयर होल्डर सिंगदा मिपाइबा अमा पोक्लिबा सिगी मतांगदा खनकी मिफम अदुगा मरी लेनना इम्फाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शेयर होल्डर अमा ओइरिबा ओइनाम सुनील नहाई बैंक असिगी मायोक्ता यामलबा केस कया कोर्टता पेंडिंग लैरी लोइनना चाही मरी मंगा हेला फावबदा बैंक असिगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खंदना लैरी फिबम असिदा बैंक असिगी मपुंग ओइबा थौदांग पुगदौरिबा जनरल मैनेजर डिप्यूटी जनरल मैनेजर अमदी असिस्टेंट जनरल मैनेजर खंदबना बैंक असि ngasi लेखा ताबा याबा मओंगदा लाकपनी हाइरी नाकल अमरोमदा शेयर होल्डर सिंगी ओइबा बैंक असिगी थबक थौरमदा कोऑपरेटिव सोसाइटी ना का हेना खुद थिंगजिनबा असि अचुंबा थौंग नते अथुबदा बैंक असि मपुंग फाना चलाइननबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गी मिखल पांगथोकननबा लेंगाकना मिटिंग चंगबियु हाइना ओइनाम सुनीलना अपील तौरकली
Nakal amarom ngasi famkiba mifam aduda court ki order amadi bank ki bylaw thugairaga bank ki administrator amadi staff singna shareholder singi apambagi wangbada warep loba taragasu thabakta onthokpa yaroi decision lauduna thabakta onthok lamba taragadi legal action FIR na chingba lauduna democratic oiba khongjang changsinba haina ngasigi mifam aduna amatta oina warep lauki Kanagi bank no haragadi akhoi gumba shareholder singsina puthokpa pasadana bank sima lingi bani siguma shareholder singsidagi matam chana matam naina vote tawre harakanda delegate karaga sidida chairman president haina dain tawdana board ama leigedawani tapta leidiba kangbu singsiga government gi nena leidiba RCS register cooperative society gi moi singsiga manare haraga bank sida udar bada tawba khadar bada tawba sina maram orakanda bank sinabagi masa amu henba kariguma regular board ama laagadi siguma mayam se tawba yararoi sina maram orakanda for the last 4-5 years regular board ama thamdana ba अखोई तो थब खुदिमक तो अदुगी रिपोर्ट अमदी मोइदा थागतपदि मथौ ताइ अदुगा करिगी कोऑपरेटिव रेसाना अखोई खुथिंजल कदोइनो सिविल सोसाइटी यौसलखिनि मसिदा शेयरहोल्डर मय यौसलखिनि बैंक से सोलनजलक पोर फौ लाखिनिबा कोरकोम की पब्लिसिटी कमिटी की माइकैदगी मालेम की नुपी सिंगी नुमितना लाकपदा मणिपुर कंगलैपाक की नुपी सिंगना येलहौंगैदगी हौना Leibakidamakta Lauracliba top topa Taudangbu Ikai Kumnaba Uchari Haibagaloinana, Loilam, China Kanglibi, Mirol Asigi, Nupi Kunagi Mafamda Yaifa Pirakli. Aina Thinkraba Lup Karagi Apunba Coordination Committee as Nathadorapa Cherol Amana Makhatara Duna, Inkum Jali Singamaga Chamapan Supna Mari Amasung, English Singamaga Chamapan Kuntraga Mapanda, Maite Nupi Singaka Tokpagaloinana, Loilam Lengaki Mayokta, Mioibaki Hakilan Thing Oina, Nupi Lal, My Park Nathing Nabangam Ki Haibasi, Puarina, Mayek Sing Natakli. Nupi Ginumina Lakpada, UN na Pamliba Chahike team. Balance for better mapung fahananaba nupi ki mayokta chathaba miot minay sing iramdam asidagi pungmut muthatuna nupi oibi singbo awangba thakta thambiduna ingtappa nungayai faba chawkhatpa manaba khunai ama semnabagi khongkap lominarasi hairakli Technopal district ki more block amasung Manung Chanalaiba TL Haizang Khulgi Lambi Matam Kuina Mari Lainaba Singna Semjin Dana Lakibadu Ngasi Kunja Singna Semjin Kre Lambi Asi Haukiba Kumjali Singaniga Supna Tara Mari Tara Mangada Underground Power Cable Fumnaba Lambigi Matai Tok Lamlaga Semjin Dana Lakibani Taukairamba Lambi Matai Adu Mamang Chahigi Nong Juthada Nong Gi Isingna Laibak Sing Asi Chen Thakibadagi Kunja Singi Chatok Chasin Tobada Awaba Mayok Naduna Lakibani 2014-15 dagi cable line tingini haina leibasi lambi si khurgai khare aduga loina na khunjin bi dre asum sing chen thai nongju thada aduga mayam si awana nang khare auto se accident kayam thoi asiana su lei khare aduda huji department asigi thopuri basing local MLA mathangda khoi honorable power minister na phajana mijing tapiraga khunjawari basingsi asum thengnabanina asi maru oina mijing tabiyo haina nonjari Bangalore da base toba company Quest ki makhada thabak suriba MSPDCL gi lineman sing regular tahanbiyo haiba demand da matam kaktaba thabak lepagi khongjang gi saruk ama oina ngasisu North AOC da wakat mifam chathakre English singaniga supna tara mari tara manga dagi MSPDCL gi lineman oina thabak tawraklaba assistant lineman chaniga kungani thoi regular tahanbiyo haiba demand da wakat mifam adu chathakibani hiramasi gi matang da lengak ta kayarak wakatpa amadi memorandum pisin kibasu laikre adubu tasinadana laikibani haina wakat loisingna pendaba fongdorakli handak MSPDCL gi nauna posting launana bohona riba sing asi laudringaida makhoi buhana regular tahanbiyo haina takselakli Mikhalga Mari Lainana Haujik Chathariba electoral revision summary gi process da yamlaba mitop miyancha gi maming electoral roll da yawramliba sigi matang da Mari Lainaba singna kupna yengsil haunanaba Kanglaipak Students Association KSN na thadorakpa cherol amada pukning singsilakli
Credit Link Program Area Based Scheme gi makhada Kakching District ki Joint Liability Group JLG gi makhada ok loiduna senthok lambi semnanaba hotnajariba miyoi singda Manipur State Cooperative Bank Kakching branch na loan pikre. Beneficiary yankhai ga tareta loan yenthokpa gi thoram adu Kakching gi DC Conference Hall da pangthokibani. Health Minister Langpok Lakpam Jayantkumar Senapati District ki district adugi pokpada ngairiba angang singda lakadaba lana layong sing khangdoknanaba Early Intervention Center DEIC sangaduna miyamda sinakre. District Hospital Senapati ki complex ta nauna saba center adu achamba thoram amaga loinana sangakhi. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram RBSK gi makhada paikhatpa center adu sangabagi thoramda Health and Family Welfare Department ki makok thongbo officer sing district adu ki CMO doctor nurse amadi staff sing amasung miyamna saruk yakhi. Center Sangabaga Mari Lenana Health Minister Jayantkumar na Center adu Thobal District ki mathangda DEIC hangba anisuba district ni Center adu mai pakhan bahai basi district adu dalairiba miyam gi thodang chauna lei haina pauzel pikhi. North East India da ahanba oina state asida lariba Sky Hospital da chayol ama chupna chatharakiba free children heart surgery camp ta punna angang taret mai pakna heart surgery tawkhre haina Sky Groups of Hospital gi chairman chief cardiologist Dr. L Shyam Kumar na phongdorakli. Healing Little Hearts ISLI's United Kingdom Manipur Hearts Foundation India amasung Sky Hospital India na punna sinduna chatliba tha asigi tang ahumdagi hauduna tang mapan fauba Rins Road ta leiba Sky Hospital and Research Center Private Limited Imphal da chathariba 1 week long free children heart surgery camp ki saruk ama oina Sky Hospital da pangthokiba paugi mifam amada Dr. L Shyam Kishorna Makata na hai Healing Little Hearts United Kingdom gi Dr. Mari Dr. Barakomimic lead consultant congenital cardiac surgeon Dr. Sanjeev Nichani senior pediatric intensivist Dr. Mirjana Vedkovic cardiac anesthetist amasung Saravanan Durairaj pediatric cardiologist hairiba Dr. Singh asiga loinana hairiba operation Singh asi pangthokibani team asi chatliba tha asigi tang ahumda Imphal da thunglakibani United Kingdom gi Healing Little Hearts asina malem gi heart naraba angang singi punsi kanbada ngasi fawba mateng tawduna lakli angang singi lemon heart surgery tawduna lakli loinana heart da asoiba yauduna poglakpa angang sing aduda anauba punsi piri haiki. We have got 12 to 14 team members from United Kingdom, 12 from United Kingdom and 2-3 from different parts of India, and we have got our own heart team of Sky Hospital, and you can very well imagine the complexity. And each operation takes, we have started around 9 today, around 9 o'clock, and just completing, and this is now 2. So 9, 10, 11, 12, on to about 5 to 6 hours per operation. And it's not the end of it. Patients will be on, patient has to be intensely monitored for the safety of the patients till the patient starts eating and drinking. We will be operating more patients tomorrow and day after. Manipur da ihan hanba oina Manipur Freestyle Football Association asinduna ahanba Manipur Freestyle Football Championship ki final battle ngasi pangthokre. Final battle adu ghari da leiba Kago Football Turf Ground da pangthokhi. Haukiba March anida thangmai banda leiba Thau Ground da ahanba round pangthoktuna participant taraga taret final round gi damakta khanki. Loinena ngasi final battle adu pangthokpani. Manipur gi tongan ba mafam singdagi lakpa nupa amadi nupi sanaroi singna championship asida Sarukyari. Arubada bulletin asigi headlines samukana miyamda thamsari. State asigi civil service examination thaningba Mahiroi Singda Chief Minister Scholarship Scheme for Civil Services Coaching gi makhada lupa koti ama faubagi scholarship fangalagani hairi. Loksan gani hai kiba college sing lengak na thabakta onthok tabagi mayokta oja sing na ngasidagi chara henba haukre lengak asibu oidaba ngang ba lengak ni hairi.
Differently able person singi fangfam thokpa right ningthina fanghandabagi mayokta lakliba March ki tang tarani thoida disabled person singna Social Welfare Department solon sinanaba warep laukre. Amasung Manipur Laingakna Mitai Maitai Singbu Scheduled Tribe Lista Chalhananaba Center the recommendation thadabagi mayokta SDDCM na March Mapan ki numidang pung taruk tagi pung kuntra gi total shutdown lauthokre.